Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Twebaza wekitiibwa Allah jalla jalaluhu akyatwadde obuwangazi. Tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'ana bilhuda wa dinil haqqi, yatujja n'obulungamu n'eddiini ey'amazima ey'obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze ebbanga lyonna nga tuli abaddu abasiraamu ate abamugondera okukamala. Allahumma amin. Tukyali mu Yasar Nabuk Iqra volume ya 5. Naam, tugitambuddeko nno. Tuli mu kuyiga kugumiza naye nga volume eri wala nnyo, so si kyasoma nnyukuta emu bbiri nedda nga tabugasi. Ebyo mbadde mbisoma from volume 1, so just scroll down kuva ku volume 1 part 1 ojagiraba insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lwakumya n'waggulu si ekyo katandikira wano. Okay. Wannajmi idha hawa wannajmi idha hawa jim ya jish. Nabagamba nti ya omuganda wa jim akitegedde, ya ji ne shin akitegedde naziba mu kifo kimu, so tugamba nti naje je so si naji kikyamu akitegedde. Wannajmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dalla ma do ino dode ma dalla صاد صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال كده وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وقال كده إنه على رجعه لقادر. يبان الراء ورسم يا كسر ما بقى وايو. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.